نهاجي وكو ما آماجة بكري زي بري خو بدم ميواني خواب لفيدريك والاستوديو بمرة آمده دكتور أحمد ملك ضامن كوميتا نافندي يا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا دكتور دامت باشوه سپاس جبو آمده بوناته پشتی 12 سالان اف کنگر هاتل درخستن گرینگیال درخستن کنگرا پارتیا دموکراتا کردستان پدکی دوی دمیده کو وکم زانن هریما کردستانی و توشی گلک آستانگیان هاتیه و جالیه بغداد ترکیه و ایران دیساجی کنگرا خو هاتل درخستن چه نامه یک و چه گرینگیا وی کنگری هب پیشی در راستیان خوازم پیروزباهی که گرم بدن سروک هیجا جناب سروک هیجا سروک مسعود بارزانی و هر دو جگرین وی بریس چیروان بارزانی و بریس مسرور بارزانی و کمیتا ناوندی یا کو ایش فوری هلبجارتن و همی اندام و جماورین پارتی راستی اف کنگره پارتی یه هاتی دانین دمکی راستی گلکی گرنگ ده هات دانین و کتگوتی درکی دمکی گرنگ و نازک ده جهات دانین جبر کو هریما کردستان درباز دبیت دمکی ده یعنی راستی گلکی گرنگا و نازکه جی اف کنگره هنه کنگره کی زور گرنگا و کنگره کی بجمله طبيعيه جي نتيجه وضع ظروف كردستاني هريما كردستاني بشكل بلكي تاخير بس الدم خدا انها دمكي باش ده دانين واف كونجر كو غورتنين حتى ان هاي ام دبينن كو تيدا تشيبينا تشت علي رخصتني دبن تشت علي ريفابريه دبن تشت علي سياسي دبن اف حمي اف غورتنين هني غورتني جالكي جرينكن وجالكي باشن و رولكا ويا باش هبيت روجين وريده تشش هريما كردستاني دبي وتشل بارچن دين كردستاني بي گرنگیا وی کنگری براستی نبس و باندوره و ارینی زور هبن بس نبس سر هریما کردستانی براستی و باندوره و ارینی و باش و هبن التفجرا کردستانی تفی پارچین کردستانی و بتایبت کردستان سوری و تفجرا کردی کردستان سوری و باندوره و باش هبن و ارینی هبن سر کردستان سوری و تفجرا کردی و بتایبت جی وكو بارتياما بارتي ديمقراطي كردستان سوريا. بله باش دكتور امي باش لسر وچ باندور لسر روجاوي كردستان لسر سياسات و بلان بك هروها بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا وكو تا اماجه بكريا لید بريا و سروك مسعود بارزاني دوجي دو گوتارا خدا گوت از خوازم سرساغي جوان كسارم بخوازم كو خاص الفاتحه يعني ايدي بدك نمايو چه واتای وی گوتنی هبو راستی اف خونی کسنک و یه خود بین دائما دجی پارتی دکن دجی کردایتی دکن چو کرد بن چو نکرد بن يعني اف خونک بیل جم گله کسا ویرنگی دیتن انو تشنی نباش چه بن معتبر ده خلافات چه بن بس ام دزانن اف پارتی ویرنگیه يعني هر پارتی روز بروز خونوی دکه سر دکوی پارتی تجاری جی ناکوید وقت وان خونین نخوشی دایل جمع هنکای دیتن پارتی تمنی و زور دریج بیت چلو ششیفه هات یا دامزراندن حتی هات بینی روز بروز خورتر دبی یعنی آن هوا کو مقیاس ام ببین مثلا برلمان ده برلمان عراق بچی هریما کردستانی به هر دوره کا چید به هر خورتر دبی هستر دبی و پتر برلمانیاتینی پارتی نه او پارتیا کا وک ام بیژن پارتیا کا پچوکا یان پارتیا کا ممکنه دم وقت يعني هنو كيم ببي بارتي استخدم وكو تشبيه كي بدمي وكو تشمع نقولا قولي آفي دائما هن بن كيم دبن بينما تشم هر دمي دهركي ونيو دبي بارتي وكو تشمع روج بروج بصال دائما هر دمي هر تين نيكرن وتي هر كاندم شكله كي برنجا كي بردوام يعني هر دمي تي دهركي ونيو دبي اوا پارتی تجاری جی که ناوی بر و هنو پن پیشتر کوي او خورتر و بهستر جی باش دکتور رجبونا جماور و اندام پارتیا دموکراتا کردستان لسر دوباره هلبجارتنا سروک مسعود بارزانی وکو سروک ج پارتی را چه شروع و نرخانده جهاتی کردن راستی جناب سروک گوتنا خود جی گو از يعني ناخوازم هردم بمینم وکو مسئولیت ورگرم حتی تالی بس اف دمي ام تيدا واف ظرفي هنيه هريما كردستاني تيرا درباس دبي ضرورتك هابي كو سروك بمينه فجبر ولي قبول كر بمينه طبعا افسر رغبتا مؤتمرين بي كونغري تفي خست بمينه او قبول كر نتيجه اف
ظرف و اف وضعی آنها هرما کردستانی تیر درباز بی و نخوشیل دوروبری هرما کردستانی ینتین کرن شتوی آلاوه فاف نوکرنا باوریه سروک بارزانی براستی گلکی گرنگ بی و گلکی مهم بی نبس بو هرما کردستانی دیسازی بیجمش بو هر چهار پارچه کردستانی مهم بی و گرنگ بی گلکی. بله دکتور تجي بحثا جوهرتنا سيستمي يعني هن كاروبارين رخصني تاكر اف جوهرتنا سيستما رخصني بارتي وچوا روله د بيجيكنا بروجرام پدك د پیشاروجي ده بك راستي اف يعني بارتي نبس بارتي يعني اي بارتي هبه چو حزب سياسي به دائما ديناميكيتك جم هبه برنگکی بردوام هر خو پیش بخو او بکی يعني آنها کنگرش برچی کنگر دوی چیبن يتفين بارتيا انه تنقبا كونغري ده چند سال بن هنا كان مثلا هر 3 سال 4 5 دهن يعني في دميدا او كيموكاسيتين خويا ليفاغرك دبي او كيموكاسيه هين يك درباز كي خوجه درباز كي تشتي باشي هين سر آواد كنو بيشت كفن فبارتي جي فيرنج يعني چو كيمايي هبين فايده جوا كيمايا كرن و تشتي ايجابي وي اريني هين او مانا و سر آوا كرنج بو بيش كفن افت جهورتني تشبيني متصوران مدا بركي او بارتي او بتر وضعي خد زانن بس اد بيجم اف حميجي وبكفت خدمتها نبس وكو بارتي حزب ده وبكفت خدمتها هريما كردستاني تفي دجي كو هريم هن بهد بيش بكفي وما في خد بتر تثبيت بكن اجتماعي باشا دكتور لسر رولو باندورا ويل لسر تافايا بارتشين كردستاني هروها لاوروبا لرافاندا كردي امي راوسن طيبت لسر روجافاي كردستاني ويتش باندور کارگیری هبه و کم گویی انو پارتی چمه و بردوام ده حرکت تن میدبه ایمال کردستان سوری مثلا تفجر کردی امی به حساب هذا کسی بکن وکو پارتی دموکراتی کردستان سوریا امجی نیزیک يعني البرو كونغري ماجي نيزيك بيها يعني تقريبا هشت نيزيكي نح صلايا سر درباز بيها وام دخوازنجي يعني نيزيكترين وقت اف كونغر تشيبي فسركفتنا كونغري بارتي براستي افسر كفتن وكما قلتي باندوره كي اريني هبل سر تفجرا كردي كردستان سوريدا وسر بدكسيج بركو امجي البر في دارينا كو ام كونغري خو نيزيكترين وقت شيكن بتري اندامن امي بحثا خو بكن وكو اندامن بارتي ديمقراطي كردستان سوريا يه خمخوار وبتري طبعا كان بيجن تفجي بس بتري وانا يه خمخوار ويد الخواز توازن بنيزيكترين وقت اف كونغري ماجي وري دانين جبركو امجي امجي دفي امجي تشامبن يعني نقولا افيبن امجي تشامبن هردم بردوام ام بهركن ونيببن فافكي ما يدفع هشت نحصالي شويده ام درباز بكن وتشتي باشين ام سر افا بكن جبوت بيش بكفن فكونغري ماجي راستي قالكي جرينجا ودفيت نيزيكترين وقت تشيبي جبركو نيوكرينا حزب يا بدكسي قالكي مهمش بو ام بكاربن بالنهايه وكما يعني بارتي بدكسي وكو وسيلتك هدف جي انه ام ما فين خوا ما في ملاتي كردستان سوري دا بيك بينن فاف جهورتني تشيبن يه ارينيه باش بدكسي دا جيت كونغري وريتا وقالكي مهم بيش بو مثلا ام بكاربن بهتر ما في خط كردستان سوري دا بيك دكتور تبحثا كونغر دكي بحثا كونغرا بارتي دموكراتا كردستان سوريا بدكسي دفيت چه وانه و درس ج كونغرا پدکی پارتیا کو نه برای ود چه هون راستی کنگره پارتی چه بی پرنگه کی گله کی ریکوپیک پرنگه کی راحت به پروبلم و هر اندامه کی چوی تیدا چه اندام سرکردایتی بن و چه کسی اندام کنگر بن همی چیزی چونه پر حکی یم تشتاحس حتی هات بینم پرنگه کی کردایتی يعني بو پیشکتنا وی حزبیه پارتیا وبالتالي وقت پیش کردنا پارتی هبه و هرما کردستان جی پیش بکوی اما امجی في درس ام فيد بين انه كونغري ماجي و ان شاء الله و برنگکی راحت چبه و برحکی کردایتی و ارمان جی چبه پیش کردنا پدکسی به و پیش کردنا پدکسی طبعا و کویت خدمتا پیش کردنا دوزا کردیت کردستان سوری بله دکتور پدکی وکو پارتی چه جبو روجاوای کردستان جبو پانابرن روجاوای کردستان پیشکش کردیه راستي تشتغل فيدر كيتي بيشكش كرن برنجكي يعني قشتي باشا يعني تشتي تيكرن يعني بشكل عام باشا وكت مقارنه بكن دولتين دوروبري سوريين ديرا راستي الفيدر كش تفي دفر باشترا راستا كيماين هنا تشتن كيماين هنا نتيجه خاصه في دمي تالي دا 2 سال تالي دا ومثلا ايصال بهتر
انه يو ان خاكشاندش قالك ريخستنان درا وشكان باوانا اف تاثيرات بشكل بيل قالك تشتا بس وكو حكومتها في دركيجي وامجي براستي وكو سركرداين بادكاسي ام يعني بيوانديه ما تواصلا ما هي بحرمه كردستان اف تشتكي ماين هنيجي هنبهن كوارن بيك وارن و يعني باش دربه يعني بله کنگرا پارتیا دموکرات کردستان و چه باندوره لسر هفکیشا سیاسی بگشتی نخواستم سر روجاوای کردستان بکن يعني سركفتنا كونغرا بارتي براستي دي سازي بيجما كما جو انه سركفتن بيج بو تفجرا كردستاني لهر چار پارچه كردستاني او تفجرا كردستانيه كو سر خطا نتوي كردستاني كار دكي و تايبت سر كردستانا سوري و سر پارتيا مجي و باندوره كي گلكي اريني و باشا به جبركو ام وكو پدا كسي خود بينن ام جيش كانيه كي فتخن ام و پارتيا كردستانا عراقي جي هر دو جيش كانيه كي فتخن كانيا ربازيا بارزانيه نمره فسركفتنا بارتي سركفتنا جبو خطا نتوي تفجرا كردستانيه خطا نتوي تفاي وبتايبت جي سركفتنا جبو پدا كسي بله گلک سپاس جبو دکتور احمد ملک اندام کمیته نافذی پارتیا دموکرات کردستان سوریه گلک سپاس